Znate ga svi. FBI, CIA, a ponekad i BBC reporteri. Pratimo svaki njegov korak. Svaki njegov korak. Čak i kada popravlja zube. Udarili smo mu u auto da bi mu privukli pažnju, no on ima veze pa je dobio debelu odštetu. Znači, haos. Život mu je krenuo na bolje, majke mu ga spotakne. Imamo 300 jedina na parkingu. Međutim, on je čarovnim štapićem, bukvalno. Koji je našao? Najgore od svega, bre, kupio je novo auto, novi kompjuter, novu kameru, ma sve, a od vas je dobio tonu donacija. Tonu donacija! Nikad za nikad ja ne bi od svoje kolekcije ništa njemu dao. Pa to je đubre od čoveka, to je đubre! Ja ne znam više šta ljudi hoće od života. Šta hoće ljudi od života? Ne prihvaćam više nikakve standarde i ne želim da pričam sa vama više. Tražite me, to sam vidio, Facebook je pun, privatne poruke su mi pune, na telefonu, na Facebooku, na YouTubeu. Imate li vi života, čoveče? Jel vi imate život? Ja ponekad igram fudbal. Fudbal. Winning Eleven, PS i FIFA koju niko volio nije. Sve je to bilo naše djetinjstvo. International Superstar Soccer 64 je jedan od tih koji su bili na samom vrhu igara u klubovima igara. Sjećam se kao da je juče bilo. GoldenEye i ISS su bili najtraženiji. GoldenEye su igrali kao death match u četvero, samo što su kod ISS igrali većinom slučajeva u dvoje, iako postoji mogućnost igranja u četvero. Toliko toga ima na ovoj verziji. Mogućnost treninga, scenariju moda koji vam omogućava da vidite šta je obilježilo tadašnju godinu fudbalskog svijeta, konkretno kupa. No vratimo se na najvažnije pitanje bilo koje igre. Kakva je kontrola? Ovog sam puta zaprepašten. Apsolutno sam oduševljen što nije striktno samo analogni stik na Nintendo 64, već možete i tasterima smjera igrati, koji čine joystick 64 za ovu igru nenormalno udobni. Ja sam to i ranije govorio. Da je ova mogućnost prisutna na ostalim igrama Nintendo 64, ja bi svaku igru volio igrati, jer se inače prebrzo umorim i ruke mi uterne od držanja joysticka, a pogotovo palac koji umjesto da odmara povremeno, on bude u funkciji tokom cijele igre. Zato sam veliki obožavatelj ovog joysticka, ali samo kada se koriste smjerni tasteri. No, ja sam se malo zanio na kontrolu. Muzika je ekstra. I menju melodiju ja koristim na gotovo svakoj mojoj epizodi jer je nekako zabavna. Već sam napomenuo da mogu igrati i 4 igrača istovremeno. Možete osnovati tim 2 protiv 2, 3 protiv 1 i još dosta opcija u multiplayer sekciji igre. Uzevši u obzir da je ovo tek početak 3D svijeta igara, ovo je ipak jako dobra igra po današnjim standardima igara, je jako prihvatljiva grafika. Mislim, fudbal kao fudbal, brate. Sa druge strane, ono što me uvijek nasmije je komentator. Znam ko nam je dao sve od sebe da bude sve top, ali kada njega slušate, umrijećete od smijeha. Nekad spomene neku državu tihim, a nekad uplašenim tonom. No, to su sitnice. I ja to ne smatram manom ove predobre igre. Ako ste mislili da je to kraj epizode, grdno ste se varali, jer pričamo o Nintendo World Cup igri za NES. Dakle, sve ono što sam prije spomenuo važi isto i za ovu verziju na NES-u. Na ovoj možete također igrati u četvero uz pomoć 4Score dodatka za NES, ali treba uzeti u obzir da je ovo ipak na 8 bitu i predobro i da dodam presmiješno urađeno. Oni koji su mojeg godišta i stariji od mene znaju o čemu pričam. U ovoj igri nema faula, možete bukvalno ubiti vašeg protivnika šutom po tijelu i glavi i nakon nekoliko udaraca on leži mrtav. Treba napomenuti da ovo nije ni malo lahka igra, s obzirom da ne postižete lahko gol, a da ne pričam teško dugo posjedujete loptu jer vas ubiju. Što se postizanja gola tiče, tu vam treba magična noga, to jest postoji kombinacija koja se uradi na joysticku i na taj način mogućnost postizanja gola je otvorena i lopta leti prema golmanu koji je ne može odbraniti. Što se same kontrole tiče, ja sam ostao bez riječi. Ona je samo takva, vjerujte mi na riječ.
Na to koliko sam lud za ovom igrom može potvrditi moj drug koji me stalno opominje da prestanem imitirati muziku u igri jer je nenormalno zarazna i jako dobra. Jedna veoma zabavna sportska igra na jako limitiranoj konzoli sa samo 8 bita je najveći dokaz da nije sve u grafici, već u samoj kontroli, konzistenciji i muzici ove najbolje sportske igre za NES. Eto ljudi, gledali ste još jednu epizodu, ovo je toliko dobra igra ljudi. Vjerujte mi. Znači... Ja nemam riječi. Evo da se zakunem. Evo da se zakunem, mama, nemam riječi. Ukoliko ti se sviđa epizode, klikni like i spasi život.